Pasal tu masih bingar tu. Ya, orang tu jangan mati ni ya. Ngomong Tatinda. Dia ngomong ngomong mebso. Oh, dia jangan mati. Pasal tu, nyuswa, boh macam. Dia jangan mati pasal tu. Sabaton. Ya, orang ni ya. Tu, ngomong urso. Ya, timnya. Siapa? Sekarang urso ya. Timnya. Siapa? Takkan nongin ke tu, takkan nongin ke. Orang macam tu tu. Bantu. Takkan nongin ke siapa? Ya, orang yang seram tu bimu sih kan tu ada seram tu. Orang ni le tu ciri pasal sabat tu tinyam tu. Pasal sabat tu. Ya, sekarang urus coba deh wah. Tinyam bata. Oh, tinyam tu. Seram ke yang le tu ciri. Sekarang urus coba bata. Ya, seram ke. Kali tu, dah tu. Oh, dah tu. Nyuswa. Kali nak.